এবাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে দৈমালু চেণ্টাৰত আহিছিল 15 অক্টোবৰত আহিছিলে। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে কৈ গৈছে মই এফালে 2 লাইন বনাই দিম। তাৰ মানে আমি শুনিছোঁ দলপুৰৰ পৰা শিমলগুৰি আলুপাৰা দৈমালু চেণ্টাৰ আৰু দিগম্বৰী চাৰিআলি আলাৰীপুৰ গাঁও থুৰিবাৰী আৰু হাইজেংবাৰী সোণাপুৰ হৈ পেলাই ঘগৰা বস্তি নলবাৰী এইটো আমি শুনি পাই আছিলোঁ ৰাস্তাটো হ'ব বোলে আৰু শুনিছোঁ আৰু কেইবাটা জুখিছে জোখাৰ বিষয়ে মানে এতিয়া শুনি পালোঁ যে মানে ৰাস্তাটো মানে সিফালে নহয়। আমি শুনি পালোঁ যে এই কলাবাৰী নদীৰ পশ্চিম চাইডে এটা মাথাউৰি আছে। এই মাথাউৰি কিনাৰেদি চেংমৰা চেঁচা নদী কিনাৰে কিনাৰে মাথাউৰিহে বনাব বলে আমি শুনা পাইছোঁ। গতিকে আৰু এইটো অৰুণাচল বৰ্ডাৰ হৈ চিমলাগুৰি চেণ্টাৰ আজিকালি নতুনকৈ বনাইছে, এইটো শুকুৰবাৰী বজাৰ বহে। ইয়াৰ পৰা লৈ এই আপোনাৰ সেই ৰাজগড় চাৰিআলিলৈকে লৈ যাব বলে আমি শুনা পাইছোঁ। সেই গতিকে আমি সেইফালে অৰুণাচল বৰ্ডাৰত ৰাস্তাটো আছেই থকাৰ স্বত্বেও মানে এইটো আকৌ ৰাস্তাটো বনালে আমি এইটো ভাল নাপালোঁ। অৰুণাচল চৰকাৰে বনালে আৰু এইটো চেণ্ট্ৰেলে বনালে আমাক মানে এইটো ভিতৰীয়া অঞ্চলত এইটো ভাল ৰাস্তা লাগে বোলে আমি কামনা কৰোঁ। আৰু ইয়াত কিবা পলিটিকেলৰ ইনভলভ আছে বুলি ভাবে? পলিটিকেল বিষয়ে মই একো নাজানো। সেই গতিকে মই পলিটিকেলৰ মানুহো নহয়, মই গাঁও জনসাধাৰণ মানে আমি গাঁৱৰ ভিতৰত থকা মানুহ হয়। ৰাস্তাটো লাগে না নালাগে? ৰাস্তা আমাক একদম লাগেই। মই ভাবিছোঁ যাতে চৰকাৰে সেইটো বনাই দিয়ে। আৰু এবাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে দৈমালু চেণ্টাৰত আহিছিল। তাৰিখটো মই মনত নাই, অহাৰ সময়ত কৈছে বুলি কৈ আছে ৰাইজে 15 অক্টোবৰত আহিছিলে। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে কৈ গৈছে মই এফালে 2 লাইন বনাই দিম, সেইটো কৈ গৈছিলে। এতিয়া আমাৰ লোকেল MLA কেইটা বিভিন্ন ৰকমৰ কথা। हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि नैबे उत्तरांचल बर' एरियानि गेजेरजों आसाम माला रड मोनसे सेंसन जादोंमोन। बेखौहाय राजनितिक भावे षड़यन्त्र खालामनानै दिनै बेलेग दिगजों लांनो नागिरदों। बिनिखायनो गासैबो खोथाखौ बबेथिं मा जादों मा जायाखै बेखौ लानानै सावरायलायनो थाखाय दिनैनि बे गुवार रायजो राजाखौ लिंनानै सावरायनाय मेलखौ लानाय जादों। जाहाथे जोंनि नैबे लामाया भबिष्यतावबो बेलेगथिं दा थांथों होननानै जों दिनै मैखोमै प्रस्ताब लानाय जागोन आरो बयबो जों बेखौनो लुबैदों। दा जों दा मोनथिनाय मथेब्ला DCनिसिम जोङो थांनाया खेब 9 बार जाबाय सावरायहैनाया। फरेस्ट अफिसावबो जों गोबां सावरायहैबाय जे लामाया मानो बेलेगथिं थांनो नागिरदों। दा बे बेलायाव जों मोनथिहैबाय थाङै थुङै 15 तारिख अक्ट'बराव जों मोनथिनो मोनबाय जे बे लामाया इतिमध्य राजनितिक नांबाय। जाय बिथांमोना दिनैनि बे सरकारखौ सालायदों राजनितिक भाबै बिथांमोना गोहोआव थानायलाय बिथांमोनानो बे लामाखौ बे एखे नामनि लामाखौनो गुबुनथिं हरनो नागिरनो जोंनो मोनथिहोदों सरकारि बिफाना कर्मचारिफ्रा। बेनिखायनो जों मैखोमै दिनै प्रटेस्ट खालामदों जे जाहाथे बे लामाया जेथिंबो थांनो मोना आरो बे लामाया बेजोंनो जानांगौ। जुदि जायाब्ला जोङो सा ओनसोलनि बर'फ्रा बिनि बिरुद्धै गोख्रोङै सोमावसारगोन। बे लामाया दलपुरनिफ्राय लानानै बाहाया नैबे दैमालु आलुपारा ओमफ्राय सनापुरजों थांनानै गग्रा बस्तिसिम नांहैनाय बे लामाया लेङा जाहैबाय गासै 28 किल'मिटार। बेवहाय गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखाय बेखौहाय राजनितिक फैसा सारनो सानो नामा? बेखौथ' जों बुंनो हालिया, नाथाय जों मोनथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि जिथु नुथाय बिथांमोननि जिथु आखल आखु बेखौ नायोब्ला जों बिदिखौनो सानो। रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन? रायजो राजाफ्रा गोबां बेले बेजे साननायाव दङ जे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना कमिटि दाजानाय बिथांमोना थाखा जानानै बा लामाखौ बारहोबाय माबाय होननानै बेखौ खोनानो मोनदों। बिथिङाव मा बुंगोन? गोबां रायजो राजानि खोथा, सोरनि गोसोआव मा दं जोंथ' बेखौ मिथिया। नाथाय जोंनि मावथाय जों जि नाजादों बेखौ जों रायजोफोरनि सिगाङाव दिनैसिम दोनखोमाबोआखै। जों दिनैबो बे मिजिंखौनो लानानै थार जों मा मावनो थांगासिनो मा मावबोदों जों बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव दिनै गुवारै जों बेखेवनानै होगोन।